Ya haleluya, Yesu Kristo ashimwe, ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Bene data tubana mu mwanya wa niba ture buri gitondo, wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari ku migabane y'isi itandukanye, aho muri hose Yesu Kristo ashimwe, ndabasuhuje. Mu nyemerere duhereze Imana icyubahiro, izinze ijoro izinguye amanywa, Imana ishimwe. Yaratwimanye, yaturinze, yatugiriye neza. Iki cyumweru dutambutse mo cyose twabonye kugira neza kw'Imana kugeza kuri uyu munsi wa gatanu. Imana iracyari Imana, ni Imana nziza, ni Imana ishobora byose, ni Imana yumva gusenga ko bayitakira ku manywa na nijoro, ni Imana itwitaho, Imana ishimwe, ni Imana igira neza, ni Imana ntabwo twayivuga ngo tuyirangize kuko ibyo dukorera birahambaye, biratangaje. Aka mwanya rero nyemerera muri iki gitondo uhereze Imana icyubahiro, uyishimire ku byo yakoze mu minsi itambutse yose wanyuzemo. Wabonye kugira neza kw'Imana, wabonye ineza y'Imana, wabonye Imana ikurengera, wabonye Imana ikubabarira ibyaha n'ibicumuro, wabonye Imana ikwihanganira, wabonye Imana nziza, Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Iki gitondo muri kumwe na Bishop Lewonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Dukomeje kuba mu ijambo ryacu, dukorotira icyumweru cyacu rivuga ngo wicogora gusenga ahubwo ngera ibihe byo gusenga. Twasanze iyo umuntu acogoye aba yabuze imbaraga. Iyo umuntu yacogoye ava mu masezerano. Iyo umuntu yacogoye ibyo yakoraga by'umumaro arabireka. Iyo umuntu yacogoye aratana. Iyo umuntu yacogoye aragwa yewe. Iyo umuntu yacogoye Satani amukamuramo imbaraga. Ibyari bizira kuri we, Satani akamwoburije, akamutegeka kubizirura. Ugasanga umuntu wari umukristo yahindutse umupagani ndetse ruharwa. Rero wicogora gusenga ahubwo ngera ibihe byo gusenga, kuko Satani ntasinzira n'abadayimoni bahora bashaka uwo baconcomohera ngo bamugushe. Wicogora gusenga ahubwo ngera ibihe byo gusenga. Rero iyo udacogoye urakomera, iyo udacogoye ugira ibihe byo gusenga, iyo udacogoye urakomera, kandi iyo wakomeye ukomeza abandi. Rero ndakwifuriza gukomera, ugakomeza inzira nziza watangiye y'urugendo rwo gukizwa, y'urugendo rwo gusenga no kubana n'Imana. Nukomere, nushikame muri Yesu Kristo. Ntago yakuretse, nta nubwo yagutererana, kuko arabizi kuri umunyantege nke. Wowe komera, ukomeze ibihe byiza byo gusenga. Aka mwanya tudatinze, reka dusome ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma igitabo cya Dawidi, Zaburi y'102. Turasoma umurongo wa 18. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Handitse ngo yitaye ku gusenga kw'abatagira shinge na rugero, adasuzuguye gusenga kwabo. Imana ishimwe. Iri ni ijambo nkunda cyane, ndarikunda cyane, ndarikunda bene data. Ntabwo mushobora kubyumva. Ijambo ry'Imana rivuze ngo iki? Rirakubwiye ngo yitaye ku gusenga. Imana yita ku gusenga. Ndakubwiye ngo iyo upfukamye usenga ujye wumva kuri kuganira n'Imana. Iyo upfukamye usenga ujye wumva ko Imana yo yateze ugutwi. Iyo watangiye gusenga Imana itega ugutwi, ndetse ibitabo bikabumburwa, ndetse hakandikwamo n'ibyifuzo byawe. Ibitabo bikabumburwa yewe. Imana yita ku gusenga, yitaye ku gusenga kwawe. Imana yita ku gusenga. Niyo mpamvu nakubwiye ngo wicogora gusenga ahubwo wongera ibihe byo gusenga. Gusenga ni ukuganira n'Imana. Gusenga ni ukuramya Imana, ni ukuyishyira hejuru, ni ukuyiha icyubahiro. Gusenga ni ukugaragariza Imana ko ufite reconnaissance, yuko Imana ijya ikugirira neza. Ukagira reconnaissance ku mbaraga z'Imana, ibyo zagiye zigukorera. Gusenga ni ugushima Imana. Gusenga ni ukuzirikana urukundo rw'Imana. Wicogora gusenga ahubwo ngera ibihe byo gusenga, kuko Imana ntihinduka, ntiruha, ntirambirwa.
wowe ongera ibihe byo gusenga, kuko ijambo riravuga ngo yitaye ku gusenga. Ikintu iyo ucyitayeho ugihozaho ijisho, ikintu iyo ucyitayeho, ndavuga iyo ufite ikintu cy'agaciro mu kiganza cyawe wicara ukibungabungiye umutekano, nimba Imana yo ikwitayeho urumva bimeze gute? Ijambo riravuze ngo yitaye ku gusenga kw'abatagira shinge na rugero. Imana ishimwe. Ariko haleluya, Imana yita ku gusenga kwa ba bandi badafite ibyishingikirizo, kwa ba bandi badafite ibyo begamiye, yewe kwa ba bandi bamaramaje, beretse Imana yuko ariyo byose kuri bo. Yitaye ku gusenga kw'abatagira shinge na rugero. Imana ishimwe. Ariko haleluya, iri jambo ndarikunda Mana we, iri jambo rijya imbere icyomora. Yitaye ku gusenga kw'abatagira shinge na rugero, kw'abatagira ibyo bishingikirijeho, kw'abatagira ibyo birata. Imana yitaye ku gusenga kw'abatagira shinge na rugero. Ni wongera ibihe byo gusenga, wongera ibihe byo gusenga, wicogora gusenga, kuko Imana ikwitayeho, kuko Imana igukunda, kuko Imana igukunda. Kandi ubwo kwitayeho iranakurengera, yewe ubwo ikwitayeho, yewe ubwo yitaye ku gusenga kwawe, ubwo yategeye ugutwi gusenga kwawe, Imana irakurengera igutabare, Imana irakurengera ikugirire neza, Imana irakurengera ikuburanire, Imana irakurengera ikurwanirire. Ngo yitaye ku gusenga ko batagira shinge na rugero. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Idasuzuguye gusenga kwabo. Imana ishimwe. Imana ntabwo isuzugura gusenga ku muntu wese waciye bugufi, ku muntu wese wakubise ivi hasi. Ntabwo Imana igisuzugura gusenga kwe. Niyo mpamvu Imana igikora ibintu tugatangara, ndetse yanabikora abantu bagacanganyikirwa. Imana yitaye ku gusenga ko batagira shinga na rugero, kandi idasuzuguye gusenga kwabo. Imana ishimwe. Irumva, yarangiza igakora ibinyuranye n'iby'abana b'abantu batekereza. Imana ikarera izo mfubyi zigakura, Imana ikazigirira neza, Imana ikagirira neza ayiwe abapfakazi, ikabaha guseka nabo bagaseka bikemera. Ayiwe Imana ikagabura, Imana ikabyibushya abakene, abana babo bakabyibuha, abakene abana babo bakiga bakamenya ubwenge. Ayiwe Imana ishimwe. Ngo kuko yitaye ku batagira shinge na rugero, kandi ikaba Imana ishimwe idasuzugura gusenga kwabo. Ariko haleluya, birashoboka ko abantu bagusuzugura, ariko Imana yo ntabwo isuzugura gusenga kwawe. Imana ishimwe. Wowe wasuzuguwe n'abantu, nagira ngo nkubwire ikigukwiriye. Wicogora gusenga, ahubwo ngera ibihe byo gusenga, kuko Imana yakuremye ntabwo isuzugura gusenga kwawe. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Imana ishimwe. Imana ibaha umugisha. Ndabararitse uyu munsi kurera yono Kacyiru. Uyu munsi dufite uwa gatanu udasanzwe, dufite abavugabutumwa badasanzwe. Ndakubwira ngo wicogora gusenga, ahubwo wongera ibihe byo gusenga. Ndagutumiye muri uyu mugoroba wo gutabaza Imana. Ngwino dusenga Imana, ngwino igira ikigukorera, ngwino igira ikikora. Oya, wicogora, were kugira ibintu uvuga ngo byaragucogoze, ngo byatumye birambika. Oya, garuka usenge, garuka wongera ubona Imana. Wicogora gusenga, ahubwo ngera ibihe byo gusenga. Uyu ni umugoroba udasanzwe. Uyu munsi tufite ibihe byiza bidasanzwe. Ndakuraritse kandi nawe urarikundi, wowe tubana mu bihe byiza byo gusenga muri Niba Ture buri gitondo. Ndakwinginze ngo ntumisinge aya materaniro y'uyu munsi. Wicogora gusenga, ahubwo ongera ibihe byo gusenga. Shalom shalom. Imana ibaha umugisha. Bifurije weekend nziza, bifurije umugisha w'Imana ubomeho, koko kwera kw'Imana gukomeze kubana namwe. Shalom shalom.